Hawaii, USA International. Reynaldo Ray Fiesta Sentensiador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2026 in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly, the winning product of Crispy Pata King. Crispy Pata King, the #1 crispy pata in Hawaii. Licensed and certified the food handler in Hawaii. Ti programa tinga na Polo 1. Lagip. Ti napalabas. Kuman gagpudo kayo kanya ka. Da kayo Marlon kan Emma. Ano ko matinas kang ipudnumi kang ka, Lolo? Ang kakainda ka din itinabi, ha? Lolo? Kasta na ulit di pa nakagwa yung tikalapaw itinabi. Ganito na parbangon. Tiyan mo agad nagaganad. Kim saan samit. Anda ka din mapaspasama ka na kayo, ha? Sika man, Emma. Tikayat kong sumungbat, ha, Emma? Yamin Marlon, Lolo. Jak pa kaya't kunakim. Lolo, awan dakas na. Gabot ha, agay na yat kami. Magbasbasa kayo pa'y laeng. Kasano no masikugam ni Emma? Kasano pa'y nga matungpal na gitara papyo alaman? Kasano pa'y? Tingkay nangigan papagayam ket may sala nga paset deti pakasritaan lagip tira palabas ni Marlon iti probinsya ti Pangasinan nga ti pakasritaan na ket intay pinauluan iti dagiti agpalpalama. Nga rin pakasritaan ni Marlon kadisot na piling ang best letter of the third week iti bulan ti July idagtultuloy nga Reynaldo Ray Fiesta Sentensiador Award Search for $1 Million Amazing Story 2026 babayan ka ni Reynaldo Ray Fiesta iti Honolulu, Hawaii ken kasama tayo ti program at nga lagip tira palabas iti Action Radio DCJC Lawag iti panang ibat maton ni Station Manager Attorney Nick Malasig II nga bangapagan nyo iti agkakadakkel a premyo in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly dingket retoy. Naglukaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, licensed and certified food handler in Hawaii. Agawat dan kadagiti orders. Ag-text when tumawag kayo di cellphone number 808-673-5595 808-673-5595. Wano ang direct message kayo iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Agaramid na pa iti Letson and Rice Bento nagbalurlayang iti $14 plus tax. Ken, 1/2 islab Letson Belly nagbalurlayang iti $65 plus tax. Ken, 1 whole slab Letson Belly nagbalurlayang iti $130 plus tax. Ken, mabalimpay tagorder iti small, medium, ken large pans. No agorder, ag-text wano tumawag iti cellphone number 808-673-5595 808-673-5595. Wano ag-direct message iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Laglagipen, naglokaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly ket agorder itan Yum 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 Letson freshly made in Honolulu, Hawaii. Owned and managed by Reynaldo Ray Fiesta. Dadakil digit awaten digit mga magpapagayam tamalaksid iti weekly and monthly prices at aguro uray nga grand prizes. Grand winner umawat iti 50,000 pesos. First runner up 30,000 pesos. Second runner up 20,000 pesos. Third runner up 10,000 pesos. Ken may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos. Papagayam kasken ni Marlon iti Pangasinan weekly winner umawat iti premium dapay gundaway na nga posible mapili nga iso ti grand finalist ken isunto ti maysa kadagitay agbabalubal para iti panaglalaban da nga umawat kadagiti grand prizes papagayam. Ituloy nga ro den nga ibasa papagayam datoy
Pagkasalitaan, iba sa kani drama, ti pagkasalitaan ni Marlon, iti Pangasinan, no kasano nga isut na pili nga best leader of the third week, iti bulan ti July, ituloy tayo yun nga iba sa kani drama. Manong nemi agam-ammo kami kini Emma, nagam-ammo kami kini Emma kabayatan ngagpalpalama kami. Nemi ammo manon nemi kadagpadpada kam gayem tigasat. Ti malawak iji lugar mi manon nemi gabuta kastaon iti panangiruwen da kanyak dagiti kabagyak gabuta ulilak ademang. Inagraduar kon ti elementarya pimanawakon ket nagkatang-katangak aging ka nagsabat ti dalan mi kini Emma. Ngakastamet ni Emma nga ulila ademang inrumen dagiti kabagyan na isong idagraduar man ti elementarya nagpalpalamamanten ket nagsinarak kami. Intuloy mi nga ron ti nagpalpalama ken ni Emma aging ga anakasarak kami ti maysa nga lakay ket Maasik ako makada kami ngagpalpalma, lolo. Di kang pinangan kini Emma nga padak ngagpalpalama. Agpalpalama kayo? Uri ba't siya ka nagpalpalama, akmet? Nadal-dalos laing derwater kami tidak kayo. Kasa ka di, lolo? Ang tangaro din ni Emma. Padat naman gaya magpalpalama na nga lakay. Sige, Marlon. Yap! Mabit lang mga pok, ha? Yung ba't nagpapada tayo ngagpalpalama? Agtutulag tayo. Sumurot kayo kanya. Tadanas kan garamidan tayo. Dito ti kalabaw ko, apo ka. Marlon ka ni Emma. Mayat na paglinungan tayo, pagturugan ito na be. Kahit pag ginaraan tiyal daw. Iso na lang at ano agbagyo, ay kapilitan nga pumanaw tayo, tayo agbakwit, agtransfer tayo. Alam ako na yun. Ang bali nga kalabaw lang, lolo. Basta tinaskin kita da. Di kami ni Emma. O kita nyo, lolo, kit nagtungad ni Emma. Ano na, harami doon tingarad, lolo. Dahil likod ti kalapaw, nalawa nga bangkag. Dalusan tayo, sa tayo sukayan, uno sukayin, sa tayo mulaan ti na dumaduma ti klase na nga natin. Narigat ang ulo? Talaga nga narigat. Ayun narigrigat, no dakay ti kalkalsada nga katang-katang, nga saan nga sigurado ti kaninyaw. Ngam dito, sigurado nga makaturog kay nga nasimbeng. Numakan, adu dita. Iya nga narigat ang sapulan ti makan. Tano agapit tayo doon, kita untot problema ti gatang ti kasapulan tayo Asideg dito iti pagadalan, ito yun to nagbasa ti high school. Kaya nagbasa kayo ti college. Babayan, dito panagsukay tayo, panagmula tayo. Kita sumaya at tibiyag tayo. Basta laglagipan nyo, no agmula ka, adda apitem. Nabanong ako, Marlon. Kinuray si ka. Agin na natapay. Sige, Emma. Agin na natapay. Nagrigat dito nga papaobre ni Lolo Julio. Kasla, jak mamati nga. Sumayat tibiyag tayo, no? So kayan tayo dito nga dagay, tilikod ti kalapaw. Kahit pagmulahan tayo, tinantuman-tuman ti klase na nga nateng. Yan kay kunanaan, magmula ka. At damit apitem. Pud na, Marlon. Yan, madungarigat, Kit talaga, ado arigat. Ti, pagpintasan na, Emma. Kaya pagturugan tayo, tirabi, nupay kalapaw laeng. Ituro yun, apo, kala, ituro yun. Naging inangakapay lang bituro. Kita, ito na ba kayo na kami? Agsukay kam tumarin. Iso na lang lulot, nagrikat. Kasla di may kabailan nga, aramidan kabutobing kami pa'y. Kahit maruam kayo tumatlaeng, mga apok. Kahit mamati kayo iti Diyos. Kang runan ng ibagbag ka na kayo neta. Mamati tayo kinapo Diyos. Nga saan na tayo nga baybayan.
Makita yo. Kano lang hindi nagsukay tayo sa tinukitaan. Mabalin din di agapit. Pagapitan tayo, hindi mula tayo nga kamuting. Ngun nga peso lolo, suti mo na nga pagapitan tayo. Rangawan tayo, sa tayo karen, sa tayo tumapan ilako. Dulakit mapaglakwan tayo. Kinaimas pa si Daen. Saladin ko na Marlo. Kaya uno, nagitindo paglakwan tayo po. Igatang nyo, ti baro, ngarwatin nyo. Kaya dumapay nga kasapulan nyo. Iti pa nagbasa yo, iti high school. Huwag lolo, oret tayo sinagman dito iti pagbasa ami. Ket iti mabiit Marlon, lolo. Ket mabalin tayo mente na pagabitan nagitidad maamula tayo anateng. Nagadu. Ay, husto ta kulam, Emma. Ado tinday pagapitan. Kaya no agapapit tayo to na po. Ituloy tala tatagbola. Tapos sigurado nga daramatin yung graduate high school ken kolehyo. Mapasamak nga taray talulo? Mapasamak babaen tiya asin na po Diyos. Kaasin na ka na tayo. Sige. Rogyan tayo ang agripas ka na kitinakaw. Di kamuti ka na. Aldawan! Yama? Ate bagak? Anya dayta Marlon? Nagalisto nga glabas ti panuman niya. Nakabalbalasan kan. Nakabarbaruak natin. Napindas ka, ama. Gwapo kamit Marlon. I love you, Emma. I love you too, Marlon. Agpiso? As my brother. Emma, saan ta nga kapsat? Iso nga mabalin. Mabalin. Kuman gagpudo kayo kanya ka. Da kayo Marlon kan Emma. Ano ko matinas kang ipudno mi kang ka, lolo? Ang kakainda ka din itinabi, ha? Lolo? Kasta na ulit di pa nakagwa yung tikalapaw itinabi. Ganito na parbangon. Tiyan mo kagad nagaganad. Kim saan samit. Anda ka din mapaspasamak ka na kayo, ha? Sika man, Emma. Tikayat kong sumungbat, ha, Emma? Niyamin Marlin, lolo. Jak pa kayat kunakim. Lolo, awan dakas na. Gabot ha, agay na yat kami. Magbasbasa kayo pa'y laeng. Kasano no masikugam ni Emma? Kasano pa'y nga matungpal na gitara papyo alaman? Kasano pa'y? Kaslasaan nga nakapapati ng pudno manong nimi. Ado idi dekiti saan nga mamati ngem idi imay dapi masyar. Ket makita da no kasanot kaado ti ken kalawat nga mulmulaan mi. Nga bagapitan mi. Nga oresaan nga panagtudtudo ket talaga ngagmulmulo kami. Nga dagitoy nga inaramid mi kani Emma graman kani Lolo Julio isotia inaramat mi nga nangituloy ti panagbasa mi. Nagraduar kam ti high school, aging ka nagraduar kam ti college, ket agpadpada kami kini mga board passer. Nurse iso na idinto ta accountant. Aging ka nakastrict kami nga nagtrabaho ng agpadpada, ket nagkalaysa kami. Ti kalapaw manong nami ket nagbalin nga dakkalabalay nga nakananama natalged nga pagdaidan ti maysa pamilya. Siyak ngama ni mga ina ken nakititanlo nga anak mi nga apo ko tituod ni Lolo Julio. Adumat dagito may agpatpatulog no kakabagyak ken kabagyan ni Emma ket tultulungan mi da. Dito nga rod manong nimi ti pagkabuklan ti pakasalitaan mi kini Emma adi minto pulos malipatan. Agamanak unay ti kay panangibasa ken panangidrama. Tuyagyaman Marlon iti Pangasinan. Thank you magking ka Marlon ting ka panangiburay dati pakasalitaam takaslasaan nga napapating impudno dagiti agpalpalama nakapagraduar da ket napintas ti biag da.
Tagay din ang agam iti drama, iti akem nga Emma, ni Mami Merlin Pascual Ruiz, iti akem nga Marlon ken Lolo, tunubitubiyang ni Manong yu Nemi Ruiz. Thank you for watching.